بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. دعا کن شو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبیح الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان، به کسان بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا همی اهل جماعت، همی اهل خاندان، پدر مادر بابا بیخصوص و خشتمان جمیع گذشتگانی، همی اهل خاندان، همی اهل جمعیت، همین دیار نگذشتگی ها طریق رحمت شایسته جنت، قبرهاشنا پر نور، آخرشنا آباد بگردانی و این دختری مهربان و این استاد عزیز که امروز کودک در این خانه آنچه از ناز و نعمتهای خداوندی که آماده کردم و خیر احسان کردم، خدا آنها به درگاه خود قبول نمای، سایبان آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینج آرام خاطر جمیع، تنسیتی فیض و برکات، همین دو نوجوانی که عقد نکاح شدم الها بین آنها محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودت الها کرامت نمایی و چنین روز خرسندی شادی را الها به کال خاندان ما نصیب بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين برحمتك يا أرحم